Dobar dan. Pošto smo savladali tonalitete bez predznaka, vreme je da se bacimo na tonalitete sa njima. Trebalo bi da znate da od predznaka imamo poviselice, snizilice i razrešilice. Ukoliko ste zaboravili gradivo prošlog semestra, iz naziva možete zaključiti koji predznak šta radi. Na početku redova se najčešće nalaze poviselice i snizilice. Krenut ćemo sa tonalitetima koji imaju jedan predznak, a danas ćemo raditi tonalitete sa jednom poviselicom. G-dur, kao što mu sam naziv kaže, je durski tonalitet koji počinje od tona G. U G-duru imamo jednu poviselicu, fis. Poviselica fis se piše na petoj liniji linijskog sistema kada se nalazi na početku reda. To znači da nemamo ton F, već je umjesto njega uvek fis. Da bi sastavili G-dur lestvicu, samo treba da ređemo tonove redom od G do G, a pritom da pazimo na poviselicu fis. Toniku u G-duru ćemo dobiti tako što u datoj lestvici ispišemo tercu, a zatim kvintu od prvog stupnja. Prvi stupanj G-dura je naravno ton G. Terca iznad njega je ton H. Sada, da bi dobili akord, tražimo kvintu od tona G, a to nam je ton D. Kada to sve spojimo, tonika G-dura glasi G, H, D. Tako ćemo i svirati. Subdominanta se nalazi na četvrtom stupnju lestvice. U G-duru je to ton C. Gradimo akord tako što na osnovu tonova iz G-dur lestvice izgradimo tercu i kvintu od osnovnog tona subdominante. Osnovni ton subdominante nam je, kao što smo rekli, ton C. Terca iznad njega je ton E. Kvinta iznad osnovnog tona nam je ton G. To sve spojimo i imamo akord subdominante koji glasi C, E, G. Sad, zarad lakšeg nervisanja dok sviramo akorde, njega ćemo svirati u obliku G, C, E. Evo kako to izgleda, svirat ću vam toniku, subdominantu i onda vjerojatno opet toniku, subdominantu. Znači, ovo je tonika i ovo je subdominanta. I ponovo se vraćamo na toniku. Subdominanta i tonika. Ok, dominanta se nalazi na petom stupnju lestvice. U G-duru je to ton D. To znači da nam je ton D osnovni ton dominante. Gradimo akord tako što na osnovu tonova iz G-dur lestvice izgradimo tercu i kvintu od osnovnog tona dominante. Znači, osnovni ton dominante nam je ton D, a terca iznad njega je fis i posljednji ton u dominantnom akordu je čista kvinta iznad osnovnog tona D,
a to je u ovom slučaju ton A. I time smo zaokružili akord dominante u G-duru koji glasi D, fis, A. Jedna, da kažem, zanimljivost koja vam možda može pomoći je činjenica da u durskim akordima sa poviselicama poslednja poviselica sa početka reda je uvek terca u dominanti. To ćete vidjeti u daljim lekcijama kada budemo imali više poviselica. U svakom slučaju, dominantu ćemo svirati u obliku fis AD, jer nam je tako najpristupačnije. A sad ćemo svirati da čujete i da vidite kako izgleda dominanta, tonika, dominanta, to je tonika, dominanta, tonika i opet dominanta i tako. Znači, evo nam tonika, G-dura. Evo je dominanta u G-duru. Tonik opet. Ok, sada ću vam prosvirati sve zadatke u G-duru. Idemo pod A. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod B. Prva, druga, treća, četa. 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 C. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod D. Prva, druga, treća, četa. 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 E. Prva, druga, treća, četa. 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 I pod F. Prva, druga, treća, četa. 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 Sada idemo isto to da odradimo u E-molu. Ako se sećate, imamo 3 vrste mola, pa ćemo to sad da protrčimo. Prirodni E-mol ima iste tonove kao i G-dur, samo što počinje od tona E. Znači, u stvari, ako nam je ovo bio G-dur, paralelni mol se gradi od 6. stupnja durske lestvice, to je 2, 3, 4, 5, 6 stupnja, to je E, znači E-mol, dobro smo rekli. I sad idemo samo iste te tonove da sviramo od E do E. Ok, to nam je prirodni mol. Harmonski E-mol je isti kao i prirodni, samo što ima povišen 7. stupanj. To je ton dis. A melodijski E-mol ima povišen 6. i 7. stupanj, a to su nam tonovi cis i dis. Kada gradimo toniku E-mola, krećemo od
prvog stupnja, koji nam je ujedno i osnovni ton e-mol akorda. Znači tu nam je prvi stupanj, ton E. Svejedno da li sviram tu ili tu, drugačije zvuči, ali to je i dalje isti ton E. Mislim, nije isto u drugoj oktavi, ali da je ton E. Znači, kada gradimo toniku e-mola, krećemo od prvog stupnja i to je ton E. Terca iznad tona E je ton G, a kvinta najviše od tona E je ton H. To znači da nam tonika u e-molu glasi E, G, H. Toniku sviramo u osnovnom obliku. Subdominanta se nalazi na četvrtom stupnju lestvice. U e-molu je to ton A. Ton A nam je osnovni ton subdominante u e-molu. Terca najviše od tona A je ton C, a kvinta najviše od tona A je ton E. Pošto sad znamo koji tonovi čine subdominantu u e-molu, sad ću da vas obavestim i obradujem time što ću reći da je nećemo svirati tako. Svirat ćemo je u obliku E, A, C. To je naravno iz praktičnih razloga. Evo sad ćemo svirati toniku i subdominantu u e-molu kako zvuče. Evo tonika i subdominanta. Dominanta se nalazi na petom stupnju lestvice, a u e-molu je to ton H. Što znači da nam je ton H osnovni ton dominante u e-molu. Sada, treba paziti kada gradimo dominantu u molu, jer moramo uvek da povisimo tercu. Terca najviše od tona H nije ton D, već je ton dis. To je zbog onog povišenog sedmog stupnja u harmonskom i, pa možemo reći, i melodijskom molu. Kvinta najviše od tona H je ton fis. Pošto imamo povisilicu fis. Sad znamo koji tonovi nam čine dominantu e-mola. I ona zvuči ovako. Dominanta mora uvek da bude durski akord, bez obzira da li smo u molu ili u duru. Zato nam je sad tu u molu ta terca povišena. Dominantu ćemo svirati u obliku dis, fis, ha. Iz praktičnih razloga, naravno. Sad ćemo svirati toniku, dominantu i toniku. Da vidite kako to zvuči. Ili čujete kako zvuči, kako god. Evo tonika. Dominanta. I opet tonika. To je to što se tiče e-mola. Sada treba da prođemo ovaj ceo prvi zadatak u e-molu. Ajde vidimo. Zadatak pod A. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod B. Prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća, četa. Prva,
Pod C. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Pod D. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Pod E. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. I pod F. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Super. Sad nas još samo čeka drugi zadatak. Vidimo da imamo neku melodiju i sad treba da je harmonizujemo, to jest da osmislimo neku akordsku pratnju koju ćemo svirati uz nju. Prvo treba da odredimo u kom smo tonalitetu da bi uopšte mogli to da počnemo. Treba da pogledamo na početak reda i vidjet ćemo da pored violinskog ključa, osim što smo u taktu 4/4, imamo i jednu poviselicu fis. Gledamo pravi takt, pošto nam pesmice najčešće počinju i završavaju tonikom. To bi mogla da nam bude tonika G-dura. Ajde vidimo kako zvuči. Lepo zvuči. Ali može da bude i tonika E-mola. Ok, to nam nije puno pomoglo. Ajde da pogledamo posljednji takt. U posljednjem taktu imamo ton E. To nam je već dobar pokazatelj da smo u E-molu. I ima još jedna stvar. Pogledajte posljednji takt prvog reda i treći takt drugog reda. Vidite li nešto? Nešto specifično. A ako se setite kako glase tonika subdominanta i dominanta u G-duru, to jest tonika G-dura je GHD, subdominanta je CEG, a dominanta D fis A, primetit ćete da ni u jednom od tih akorada nemamo ton vis. Šta više, imamo uvek ton D. A kako glase tonika subdominanta i dominanta u E-molu? Tonika je EGH, subdominanta ACE, a dominanta H dis fis. Tako da, mislim da je sad već poprilično sigurno da smo u E-molu. Ove harmonizacije su zapravo izuzetno proste. Samo treba da znate kojim akordima raspolažete i onda po sopstvenom nahođenju da svirate te akorde i uklapate ih u melodiju koju imate. Bitno je samo da vam se svidi i da zvuči skladno, to jest harmonično. Pošto znamo da počinjemo i završavamo tonikom, to smo rešili. Drugi takt nam počinje tonom A i on se lepo uklapa u subdominantu koja glasi ACE. Ton E u drugom taktu možete svirati i u okviru subdominante i u okviru tonike. Kome se kako sviđa.
Treći takt je identičan kao i prvi, pa ćemo ga tako i svirati. Četvrti takt, taj fis i dis nam se uklapaju u dominantu. Fis i dis. Ali ova polovina E nam se ne slaže. Pošto posle dominante obično ide tonika, a tonika glasi E, G, H, to nam fino legne tu. U drugom redu imamo u prvom taktu tonove C i A na prvoj i trećoj dobi i to bi nam bila subdominanta. U drugom taktu imamo skoro sve tonove tonike u melodiji, tako da je jasno šta stavljamo. Treći takt ćemo čitav staviti pod dominantu jer nam se taj ton A u ovom mestu bolje, da kažem, zvučno uklapa u dominantu nego u subdominantu. Ovaj predzadnji takt nam sadrži sve tonove tonike, tako da je opet jasno šta ćemo tu da stavimo. Da razjasnimo, ukoliko već nismo, ti brojevi iznad taktova 1 i 2 nam označavaju prima voltu i sekunda voltu. Šta to znači? Vidite znak za ponavljanje na početku drugog reda. Prima i sekunda volta nam govore da kada sviramo prvi put taj red, sviramo broj 1 i ne sviramo broj 2, a kada ponovimo, preskačemo broj 1 i idemo odmah na dvojku. Ako pogledate bolje, vidjet ćete da na kraju keca imamo duplu takticu sa dve tačkice, slično kao na početku reda, i to nam je znak za ponavljanje, dok u sekunda volti imamo samo duplu takticu za kraj. Što se prastoreda tiče, predlažem sledeći prastored ili nešto na tu foru. Kada vidite na jednom tonu ispisana dva broja, jedan iznad drugog, to znači da možete da birate šta vam više odgovara, to jest šta vam lakše. Mislim da je to to, ajde da čujemo sad šta smo sastavili. Eto, nije loše. Možete ovo naravno svirati drugačije, možete da menjate figuraciju i da se igrate sa muzikom. Ili, na primjer, ovako. Suština je da od ovoga napravite igru. Sad, to malo teže ide ako vam klavijature sviraju gluposti, a ne ono što stiskate, jer nemate odgovarajući feedback i samim tim ovo sve postaje daleko više apstraktno nego što zapravo jeste.
i onda još ako pokušavate sve napamet da naučite bez ikakvog promišljenja o tome šta radite. Mislim, svaka čast ako možete tako da gurate, ali ja da sam učio stvari napamet ne bi ni srednju završio. No, dobro, u svakom slučaju, vežbajte polako, pazite šta i kako svirate, pogotovo pazite na ritam u drugom redu i to je to. Ćao!